Kereshingi nteto MCA mamwe ma kaunti ya Tharaka Nithi ni marutite mukana kiri MCA mangi mare makumeneria na kugaukana na gavana Muthomi Njuki mauriti matigane na wandi ciao indire ya magutumira matumagire iria mathuriritwe ri makwenda kuruta migambo ya kuregana na utongoria wa gavana Njuki. Samuel Gaishima na gututariria Irwariarwa atongoria bamwe Jumapili enoke nini Kanyango mimuchi wa marimanti gechiko bunge kya Tharaka bareo bamwe ba MCA iruro thoritie MCA baba barabakugate atongoria babu ibagire ndoni gavana Muthomi Njuki. MCA baba bariuga rwariaruro rwa Jumapili rwarirwa MCA batare endeti maoni mago bonthe. Atongoria bamwe bakauga members of county assembly na andu umwe wa members bau nte kuona kurio twana tirimana tukiariria mauntu ma Muthomi Njuki wira buria atirutite mwaka ujo mothirite tukirutagirwa wira ni nkuona wira bwa Tharaka Nithi county ni burutitwo wega babondo kuona bakimurumara ino ni barabongwa atethetie kugwata itibiu bena bio barabara mere barabara bakuruguragirwa ingi ni gavana Njuki ni baba kumiria gutwanjukwani kuri kumurumaga bo bakwenda ni gwanga kubera u tafadhali gutege ntukirombagwa na njuguma na gutege ntukirombagwa na migwe bariuga nuntu burindoni kire atongoria babukuru manga Njuki na anto bamuchi wake araba kubauria barombe urekeri bakiuga ati kuri na muntu akoigwa abatumite kwenyangiria Njuki rietwa kwikaraga bakimwaragia undu kukiritwana bakiendaga kumuruma na family yae muntu ni adi amwandikire barua kana adi kwa lawyer amwandikire barua irerwe Muthomi Njuki atie kumungagirio lokira akinywa sai kana akira radita na nigenda mumenya andu a Tharaka Nithi ndeto ino ikwarua ni MCA yacio aire kana thatu ti ndeto ciao mena cio kanywa muge kamaroria magiaria metho maguite karatathi ka furuskap maandikite karatathi kaune kala metho mathiite magandikirwa story ria makaria ukamauma nyuma ukina majuna karatathi kaunte to ijo ni ciathira nundu matikiririkana uria marerwe makauga aya tukathingatana nao bare makaruka magakwaria tukimajuna karatathi ndeto jio ikithira makinenuka. Nkruki bariuga ati Mwankagu Njuki narutite wira yake bora kubatirie bakireganaga na ndeto ati thirikari yake negitwe iri na utumiri buthu kubwa mbia cia mwingi. Tudiete barabara tadhiri kuota ya barabara jondi ya Tharaka Nithi na tutikuona ire ndoku na ire ndoku ne bwije barabara jia ntaka jia mbuli ya ulano mwanka ithuke na kwina mubango mukinyaniru nuntu ni turetagua waki plan ya mwako. Nyinyi ambao mnapigana na gavana tunawapea warning. Ukitaka kupigana na gavana, kupigana naye kwa wadi yako. Usijaribu kwenda kupigana na gavana kwa wadi ya mwenzako. Sababu mimi kama kwangu mimi sitakubali mtu akuje kupigana na gavana kwangu. Sababu najua gavana akija kwangu Mwembe ananiletea maendeleo. Mauntu monthe marinjirere mathingatagua nio nuntu kegua ni oversight na njirere thingatagua nio na tuteguite kwina complain kuma kuri nwe ukanao iguru ria buria gavana wetu akuruta wira ende bariuga bakawata Njuki mbaru kirigitigwa kirakenda kuthurwa kithurano-ini kia mwanka wa 2027 nyuma yake kuthiria ipindi yake kia bieri ta gavana niwa akira bareciritie Njuki arikie giti kia gavana kabati kwinuka mujie ni arungamite kionde kira aringienda ni ero ni senator giti kia atirungama ni kia women rep. Reporter wa Weru TV kuma gichigo bunge Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima.